Bonani, umqeqeshi wensizwa lo. Umfana wasempendle. So mfowethu, wenze njani mawukuthi uzama ukuhlela usuku nentombazane but ayifuni. So uyaxoxa nawe uzama ukuhlela usuku ke manje but ayifuni. Lalela ke ngifuna ufunde kumina this time. So ke kunentombazane yangasekhaya engiyaziyo siyazana na but ke kubo kuqhelile. So ke ngibese ngibona ngathatha inamba yayo emasontweni nje adlule ngicathu 3 or 4 weeks angisakhumbuli kahle. So ngathatha inamba yayo ngibese ngiyiWhatsApp ngoba ngiyayazi. So ke ngivele ngaWhatsApp ngangayifonela. So mina phathi ngiyangithanda ukuthi umuntu umfonele ungajaha kumWhatsApp mawukuthi awumazi but mina ngoba bengiyazi naye ingazi. So ke kubelula ukuthi ngivele ngiyiWhatsApp because vele iyazi ikhuluma nobani. Alright, so ke wena ngithanda ukuthi umuntu umfonele before nje uzumWhatsApp because mangabe ujaha uWhatsApp umuntu ongakujwayela uzobuza ukuthi ubani uchaza ukuthi ubani bani bese ethi mhlambe uthi uzama umkhulumisa engabe sakukhulumisa. Alright, because vele siyakhumbula lo yamjida lo mhlambe umbangela nesicefe ngaleso sikhathi. So bese uyazibeka kanjalo. So ngithanda umuntu uthi umfonele kubalula mangabe umfonela ungajaha ukuthi umWhatsApp. But mina ngoba lengane ngiyayazi naye angazi ngiyiWhatsAppile. SekuWhatsApp yami sikhulume kancane ngabe sengiyitshela ukuthi ngajabulela ukuthi ngiyibone ngasithola lesikhathi ukuthi sibonane. So ke yathi yona angazi ibanje umsebenzi futhi njengoba kuyi lockdown iyasebenza yona. So ke mangabe isho njalo ngibese ngithi okay ayikho inkinga ngithemba uzoadapta kumsebenzi wakho. But mawukuthi uthola isikhathi sokuthi sibonane ngicela uWhatsApp ukuze sizokwazi ukuthi sibonane. So yathi okay. So ke emva kokuthi ithe okay ingxoxo ethi iphelele lapho. Into engiyenzile ngitshele ngaphakathi ngeke ngiphinde ngiyiWhatsApp. Ngeke ngiphinde kuyimina oqalayo kuyiWhatsApp up until kuze kubuya yona iyangibingelela ukuze sizokwazi ukuthi sibonane. So ileyo mentality engimele ube nayo, yabo? So umuntu uma bekubhampela engafuna ukuthi nibonane, umtshele kanjani, umtshele lo line ukuthi okay mangabe uthola isikhathi sokuthi sibonane ungiWhatsApp noma ungithinte, yabo? Ukuze sizokwazi ukuthi sibonane. Bese uyivala lapho ungaphinde umxhume wena ngandlela athi ungaphinde umWhatsApp, ungaphinde umfonele. So into eyenzakalile ke mhlambe kudlule u3 weeks noma 4 weeks loyo because vele ngathi ngiyibona ngase ngiyiWhatsApp ngakusasa. Alright, so wadlula lo 3 weeks or 4 weeks then ke yabe ngabona ngaye singiWhatsApp. So mabe singiWhatsApp yangibingelela ngavuma yangibuza ukuthi njani le lockdown ngayijethi ngiyaphinda. So ibisiqala ingxoxo engenasidingo just ukuthi sikhulume kuWhatsApp. So mina ngibese ngitshela ukuthi yazi ngibhizo kwamanje but ngakujabulela ukuthi ngibone. So ngasithola isikhathi sokuthi sibonane. Ngayiphinda okwesibili, yabo? So into enzakalile ke this time yabisisho ukuthi ke iningi nje bekulesihlanu. Yathi ngolesihlanu sokwazi usibonana ngolesihlanu. Ngathi okay. So ke yaphela lapho futhi inkulumo yethu. Sesoyiqhubeka nini mangabe sesibonana. So sibe sesibonana kanjalo ke. So mfethu into engifuna ukutshela wena ukuthi intombazane mangabe ibhampela kumele uyishaye kanjalo, ushaye ngalo approach, yabo? So ke mangabe uhlela usuku iyabhampa ngitshela ukuthi mangabe ithola isikhathi ukuthi sibonane cela kuWhatsApp noma ikuthinte ngandlela thize ezokuthinta ngayo, yabo? But mangabe usushoye lo line izothi okay but wena ungabi usuyaphinda futhi mhlawumbe udlulisa 2 days phinde uyayibingelela noma uyayifonela, yabo? Because lapho kumele unyuse ivele yakho ezinsizwa, ungabi insizwa nje engenavelu, kumele ube nevelu ukuze umuntu ezokuhlonipha. Phela kokuqala kumele uhloniphe wena, yabo? Lapho usukukhombisa ukuhlonipha wena ukuze naye ezokwazi ukuthi ekuhloniphe. So ke ngiyathemba mfethu ukuthi ayizwa le message. Mangabe uyizwa mfethu izandla ziyagezana phela, ke kusho njalo isizwe sisho njalo. So ke nawe sami ungasigeza ukuthi usubscribe le channel because mina nawe kusakuningi esimele sibonisane khona. Siyeke ukwenza amaphutha lawa angenasidingo, ugcina ukuthi ingane igcwele ngawe but ugcina nje into yakho isiphelele emoyeni. Indaba awu understand ukuthi kumele uqhubeke kanjani. Khona umuntu uthi uyayithola inamba but akazi ukuthi uqhubeka uye kanjani phambili, yabo? So ke nami ngiyayazi lonto ngidlule kuyona. Thothi inamba uyayithola but mangabe sekumele uqhubeke uspend isikhathi esiningi efonini, awuhlela usuku othi nibonane uyakhuluma nje ingxoxo ngayo indawo ugcina ingane usuyibhora efonini, gcina sikuziba, gcina sikulahleke kanti igcwele ngawe ingane. Kanti into esimple ukuthi uhlele usuku nengane ukuthi ibone ukuze nizokwazi ukuthi nibonde nazana nenze konke ningakwenza. But ngiyakuchaza lokho kwamanye amavideo, ngachecka nje amanye amavideo ami engichaza kuwona. So ngiyathemba yezwa ke mfethu ungenza amaphutha athi ususpend isikhathi esiningi kuWhatsApp xoxa nomuntu awuhlele usuku ukuthi nibonane, yabo? Because vele amantombazana enjoy ukuthi ni chat kuWhatsApp lonke lezo zinto athathe yonke
isikhathi sakho. But uma ngabe usuthi uzama ukuhlela usuku lokuthi nibonane thothi iyakubhampela. So wena nciphisa isikhathi osipendana nomuntu efonini uzama ukuthi nibonane ukuze uma senibonana nizokhuluma yonke into-ke le ebenizoyikhuluma efonini yabo. Nisenizoyikhuluma face to face yabo. Hayi ukuthi niyixoxe efonini because uma benze njalo nizoxoxa yonke into efonini. Okay, luckily mhlawumbe iyavuma ukuthi nibonane nizoxoxana uma senibonana. Nizoqala phansi nixoxe lezi zinto ebenixoxe efonini yabo. So kumele uhlakaniphe mfowethu. Shabu.